Salon verelim. ayna koyalım hadi taş ayna. Kim olabilir? Taş ayna kara samsa bakıyor. Ha? Ayna koyalım. Mesela onlar ne istiyor? Ne böyle tasma nasıl? Sercek sizin mi? Biz kemekte kamera var. Şu bebeğin hastaya nasıl? Reklam falan ne Hal enak rapor Yok, Ahmet telefon varsın. Ayak. Koldan kettik. Kaçıya gittik bravo. Kaç? Aslında çok da anaya konuşuyorsun. Geçirmizler akıl ki. Adam bu mesele. Ne okuran? Ne ekin ne okuyayım diye. Ne alacak kim böyle? Hayır, gerçekten bu sınıfta evet. Hayır, şöyle bağırıp turuş gerek bu sınıfta evet. Şeş vakit rahmet haydi. Ben parmak
امروز نصیب شما برمیده است. پرسیدن تو بسیار نکوست مردم میگویند به هیچ خوب است یا دوست ای به خبران به هیچ با دوست نگو ای دوست بیا تویم که آباد شود فرزند تو هم اله داماد شود رحمان جان توی مبارک شود ای عروس نازنین در خانه بختاور شوی هم به این دلدار خود از جان و دل دلبر شوی مان قدم بر استوار زندگانی حقیقی بعد از این سر می شود. مرحمت رحمان جان تخت شمانه شما را انتظار است. مرحمت سلام علیکم. السلام
حاضر از طرف کلونی محترم آمدگی یک خواهرچه ما با سرود سلام سلام نه سروده او давай موزیکا سلام سلام موزیکاست میگیرن Yes,